Babe wethu loyingcwele siyabonga Nkosi ekuseni, sibonga umsa wakho nethando lwakho lolungapheli. Sibonga livi lakho Nkosi lelingemandla eluvuko eliphila kwaphakathi kithi. Lingemandla Nkosi liphundla indlela siyawufika ebukhoneni bakho ngalelivi lothi Nkosi liphefumulelwe nguwe lonke. Nkulunkulu wethu siyadibongela sithoba kuwe Nkosi ekuseni sithi Nkosi nanguthini khuluma silalele njalo njalo. In Christ's name we pray. Amen. Amen. Sicale indzaba bazalwane silanza kumqoka besikhathi lesikuso sa 40 days. Lesimcale ngalesithathu kulela vikulela ayilele situka kulo. Sangena kuye singena nganena sisebenzisa umlotha wemasundlu lesahlabela siphakamise wona eminyakeni lophelile sithi wosana kweliphezulu. Kwathiwa lo mlotha lona umele kusikhumbuta. Uma siqala nje singena ngalo lesithathu makutsabuka kusa kwathiwa umele kusikhumbuta ukuthi siluthuli sabuya eluthulini siyawubuyela eluthulini. Salifunza livi ngisacela sisesiphinde silifunze lelivi sisitele Genesis chapter 3 verse 19. Yes, hallelujah. Asekafunzele kalitholile. Uyawusebenta kanzima ukujulukele kudla kwakho. Utsimake ubuyele emhlabathini ngoba vele wathathwa kuwo. Uyawudzimate ubuyele emhlabathini usebenta. Ngobe vele ngemagama aphuma emlonyeni walo wasidala lawa longusimakadze longuNkulunkulu God himself. Ngo udzimate ubiyele eluthulini ngoba vele sithitele sikhathi sangamunye akusiso sikhathi seliningi sikhathi ethi ngamunye atibuke akhumbule lokuthite kuthi njengoba wathathwa eluthulini uyabuyela kuphi na. Funza verse emhlabathini wathathwa njengoba ulithuli uyabuyela eluthulini. Phinze udzimate wende njani? Udzimate ubuyele emhlabathini ngoba vele wathathwa kuwo. Udzimate ubuyele emhlabathini ngoba vele wathathwa kuwo lowo mhlabathi. Uyesechubeka uthini ke? Njengobe ulithuli uyabuyela eluthulini. Sangena njalo bazalwane kulondzaba ya 40 days. Amen. Sathi Jesu soqala kuhlupheka uthite inhlitiyo yami lusizi kepha ngidawuthini ngana ngumzuzu lo mzuzu wa 40 days ngidawenda njani ngawo kepha njobe ngedela kona lokwemhlabeni kuthi ngife kuthi ngibethelwe
nginikelwe etandleni tetoni. Bathi-ke labahleli bale nkonzo asesitibuke thini, sibuke le nkonzo yalo Jesu ya 40 days ayiya emncamlezweni avuka, ngoba siyawucelebrate lapho sekavuke khona avuka. Kule period leyo thina sesizindle sicabange, ucabange mine, ucabange wena, uticabange ukuthi ngathathwa eluthuleni ngiyawubuyela eluthuleni, ngathathwa emhlabathini ngiyawubuyela emhlabathini. Psalms 103. Psalms 103. Ufunza verse 14. Asifunza verse 11 no 15. 14. Ngoba uyakwati kubunja kwethu. Uyakhumbula ukuthi silithuli nje. NaNkulunkulu usezulwini uyabusa emhlabeni, loti senabelo setinyawo takhe ukhumbula njalo ukuthi thine bantu siluthuli. Uma kukhumbula lela kasidala thine sesinikwe iperiod each and every year kwekuthi nathi sikhumbule. Uma ungumKristu ukulolu hambo loliye ekhaya ezulwini, every year kune period ya 40 days lapho bazalwane bancengwa khona kuthiwe kababeke eqeleni emabele, babuke bazindle ngendzaba yokuthi siluthuli siyawubuyela eluthulini, ngoba naNkulunkulu asezulwini uyathi ukhumbula kahle ukuthi siluthuli nje. Siyini? Siluthuli nje. We're nothing in this world. We're mere dust. Sase sibuka indzaba yentimba. Kuthi lo mtimba lona uluthuli. Uluthuli kodwa nome aluthuli lo mtimba lona. Kunenfo lekumele ibhekeke kithi lendzaba ilapha kubase Roma 12 verse 1. Amen. Funza. Lemnya angivule 2 Timothy chapter 2. Ngakho-ke bazalwane, njengoba uNkulunkulu wenesipho lesikhulu kangaka kithi, ngiyanincenga ngithi nikelani imitimba yenu ibe ngumnikelo ophilayo nalongcwele nalowemukeleka. Nikelani noma lo mtimba lona nje ulithuli mzalwane, kodwa lizulu libheke lokuthite ngalo mtimba. Lo mtimba lona ufuna siunikele kulona leka ubumba wabaluthuli, siunikele siugcine. Singawusebenzisi noma sikanjani, siuthathe nje siudzabule, siuphathe budlepho, siuphathe budlapha. No, akusiwe kuphatha budlepho lo mtimba lo. Akusiwe kuphatha budlapha lo mtimba lo. Noma siluthuli kune standard uNkulunkulu lekabheki lo mtimba wethu siuphathe ngawo. Amen. Siwunikele ukuthi ube ngulongqo. Uthi ngiyanincenga bazalwane. Kubhala umpostoli Paul, naye ukulomtimba, unalo mtimba lolithuli. Uthi ngiyanincenga le mtimba yenu. Ngiyanincenga lo mtimba loluthuli loyo ubuyele eluthuli. Mina ngiyanincenga unikele lo mtimba kuthi ube ngumnikelo kuBaba.
We must present these bodies. Le mitimba lenifuna kunikelwa kubabe. Nkosi nangu umtimba wami. Ngiunikela kuwe. Kusukela namhla lo mtimba lona ucontrol. Ngoba lo mtimba ufuna kwawo. Ufuna ini nakwemhlaba. Kepha kunetinto uNkulunkulu lethi noma uphuma emhlabathini athi wena mzalwa nefuna utitile. Wena njani? Utitile. Lo mtimba. Awubonje Satan makafika atolinga Jesu kulesi zilo sakhe sa 40 days and 40 nights waqala ngemtimba. Umtimba ufunani? Kwathi wadlani Jesu nje manje. Kuqalwe uyabona Satan angehlula lo mtimba. Noma uluthu lizulu libheke kusisine siuphathe ngendlela lethiti. Singathi nje umhlaba uthi nginike kusho lo uthi nginike kwami. Uthi nginike kwami. Kodwa thina labamukele Jesu sithi nothing doing. Amen. Ngoba siyakhumbula ukuthi siyaleyo. Saze sancela. Kwathiwa le mitimba lena kasinikele ibe nihlatshelo lephilayo. Kuba le mitimba lena liyaqhubeka leli verse lithi ibe kube ngulongwele. Longwele longaphatheki esonweni. Longasiyo ingcenye yesono. Lo mtimba kukafanele uhlangane nani nesono. Awukafanele lo mtimba lona wende sono. Awukafanele lo mtimba lona umukele sono. Awukafanele ngisho hey mani ngiyamthatha lo mhlabelelo cha phela amehlo ami ubona nika phela amehlo ami ubona. Ngoba la mhlabeni lapha kunetinto letiningi leliso lelifuna ngilo mtimba mbamba ufuna kubona uthi mina ngilapho. Angila. Yeah. Lapha kula gadgets lapha kunebamfu bangqunu bendathi gadabo la kula kosha wena nekukuvule lokho. Ngoba liso lakho kufuna licaphele kusubona. Akusiko kwakho lo. Neke ukubuke lokho. Kanjalo nendlebe yami qaphela ndlebe yami ulalela. Ya. Qaphela ndlebe yami ulalela. Ungasona abantu umfundisi basesondweni baJesu utawuphuma nini sitho ngicocela bani indzaba noma ngidova bani kuthi uthini ngabani. No, thani ndlebe yami. Awusatilaleli tinhlelo, ndlebe yami. Awusatilaleli tinto letingakudzini. Futhi wena ngiye ngisemabhoda Satan ngabo wagwabula. Uthi abantu phela ngawe akufanele wena mase soyahamba ubuhlalo bani. Ngoba uma wenda njalo sokugwabula so awusaw present lo mlando njalo. Uma ungambuza kona bekumele ahlebe bana ngahlebi lokholwa. Ngeke kujabula wena sinayo ke test yami ngiyakholwa ke nyana. Masucatshe nje kuhlethwa soqala ukukhulunyelwe emanga soqalwe kuchwenswa. Ubokwadi ukuthi uhambe endleleni ekhaya ezulwini. Ingumngciwana le ndlela. Labaningi abakhona ihamba ngayo. Amen. Sofunelani ke wena? Ngilomtimba abazalwane. Lo mtimba kubhekeke sisugcine ungcwele. Hayi onke mala ngifuna kuyothatha emacala. Noma uyomangalela abantu sebakwende kwekuthi hayi usenenzaba yekusifuna lo mtimba unikele kubabe. Awukawunikele lo mtimba. Ilip service nje kuwamukela Jesu. Ngoba wena usagwabula Satan tiphekele emabhodo ungawagwabula. Yekela Satan emabhodo akatiphekele atidlele.
ayisatha ugwatshulwa ngoku esolubuka. Amen. Amen. Khuluma indzaba yemtimba. Lo mtimba kumele ube ngcwele. Lo mtimba kumele ube ngcwele. Utawungcweliswa yini na ngekuthi wena unikele? Ingakuwe lenzaba ingakini sele ngakithi lenzaba. Yeah. Lo mtimba. Sasi lo mtimba ufuna kuphathwa kahle. Ufuna kunakekelwa lo mtimba. Wathi umfweni endisimbatha wakaZulu lapha alapha eSt Michael's kaManzini ku family day siphelele sonke. Anike uthakashumele ngamangala. Wathi lo mfundisi ningibona nje ngiyele kaZulu. Ngithi uma ngapakisha litshe lekugeza. Niyabona chopho. Sina abantu abamnyama siyachopha, sichopha insini. Ngithi uma ngapakisha ini lichopho. Amen. La lekugeza lo mtimba. Lekugeza Lo mtimba. Lo mtimba. Akafanele suphathe mhlipho lo mtimba. Lo mtimba kumele siunakekele. Amen. Kumele sene njani? Siunakekele. Singinawe. Uyathi mfundisi ngithi sikhaveleni infoma lenhle kabi. Uma umlomo wakho nombulawa litini noma uneliphuma. Uthathe ama-cloves, linye nje iclove uhlafunisise, hlafune liyababa lona ukuthi uhlafunisa nephinze litinyo neke likubulala lithiwa lama-cloves abulala ligqiwane lesibungu lesakha ina lokunuka kwalo mlomo. Uhlafune ama-cloves nje uvuka ekuseni ngiyabona ngathi utawuvuka nje njalo ekuseni uhlafune ama-cloves akho. Aphinze benemlomo lo wakho. Amen. Lo mtimba ufuna siunakekele. Lo mtimba ufuna sene njani? Siunakekele. Ngiwapreserve njani emapitinyo mangashesha wohlobo. Hlafuna noma lingakubulali litinyo. Hlafuna. Kuningi futhi nama-cloves la kwendawo ngaphandle kwala ematinyo. Amen. Praise God. Amen. Kufuna siunakekele. Uthi-ke ngiyanceda. Ngithetela umnyaka vele nakho njani sekhona hlala phansi. Upresenteni lo mtimba wenu ube ngongqwele. Ngithi nicaphele. Ucaphele netinyawo takho tikuthatha tikuthumephi. Uya kuphi? Uyathi bathandaze mzalwane Nkosi nathi tinyawo uzutitsinza ngisentenze. Ngiyacela Nkosi tingayenza wena lapho ungafuni khona nathi ngekho. Tingayenza wena lapho ungafuni wena nathi ngekho. Tinyawo takho. Nathi tandla Nkosi. Atingakwendi lo ungafuni nathi tikwende. Ngithandaze wenzalwane loyo every day makafika. Ngoba kumqoka ukuthi besenza kweni lefanele ngesikhathi lesifanele. Kumqoka ukuthi besenza kweni lefanele ngesikhathi lesifanele. Enza kweni lesifunwa lizulu ngesikhathi lesifunwa lizulu. Nginomtimba. Amen. 2 Timothy 2. 2 Timothy 2. Vele la Timothy ngasavile bazalwane. Umuna uhlale kwa. Uthi lo verse 12. Yes. Amfundi. Endlini lenkulu akuhlali itshe egolide letesiliva kuphela. Kodwa kukhona elibhodlo letelimumva
letinye ihloniphekile, letinye tekusetshenziswa nje noma nini. Funza 21. Nangabe umuntu atihlala yena angabi sitsha sekusetshenziswa nje noma nini. Uyabe sekuba sitsha lesihloniphekile lesingcweliswe sathima lesafanela umniyo wenu. Nangabe umuntu atihlada lenza bayingazi. Ngiyaqaphela ile ngukhuluma kole ngubona kona lenkufako. Ngiyaqaphela ile ngikwendako ngetandla lami nalapho. Ngiyaqaphela ile ngemtimba wami ukuthi ngiphethe njani. Awumanje ngihlohle noma ngabe yini la emtimbeni wami. Ngoba kunento ile bulidekiwe. Ematafuleni. Kwende njani bazalwane? Uyathi kunebafanele abayi-challenge impilo yami. Bafika kulesive bathunjiwe. Babathi bayabuka lokudla kwakhona, kwangathi bavula imibhalo. Babathi bayabuka kwathiwa ngisilokudla lokuthi singakudli. Lokudla lokuthi base bathi labafana kulona bekaphethe lesigodlo. Isiqela thine kungadlile tibiliboko. Tati lokudla kuvasana nengimzalwa letibiliboko letingafane kungene namtembeni wakho. Impela washo nje umfana enkantolo iyouth iyathi inkinga yami lokutshwala. One girlfriend imdzala nayo by far. Awuyewe. Umdzala mse girlfriend wakho kanje. Girlfriend wami. Esarwati. Sisho njalo phela tsine maswati. So shito sonje kwendeke nemfana wami. Uyabona inofutshwala kusebubeka kuphi emfana wami. Uyabhadla esibhedlela. So khulumela umshushisi wathi awindzaba yakhe ayitikeke ngoba lo isabhadla lesibhedlela smart nomuntu awuphila nomuntu akufa yini. Sisengakho system charge ngani? System charge ngesoshaya umuntu wathi shwamlimada noma system charge ngesubulele umuntu. Ngakho kasekeni. Vele netingalo lethisa. Manje mfana ngibuka ke nyalo indzaba yakho buka ngiyitekile le yakho angikhona ukuyiteka. Kwendeke bengathi lotshwala ubufa wathi umfana Nkosi yenkantolo lotshwala bumnanzi kakhulu waze wendathi wathi bumnanzi kakhulu Jesus yawubona ethi kuyadeka sathana kuyithinzela nje lento le ngoba itakwehlulekisa itawuliba lathi ngina ube hooked kuyo uyithinzelani into lo wathi ukuthi kusasa udaba hooked kuyo. Nevele ngatendela sinqumo nje kusesemncane. Ngathi ngeke ngikuteste nje ukutesta. Yayibo mnatha phela after sodle kudla. Benjani kudigesta ngathi kude lo nyele ngakudla nabakusilonga ngadigest. Lo ngansista kudigest ekudla. Ngilani wayini kuphela. Uma sengiba hooked kulo ngabantu kanjani. Ngathi khashane na. Amen. Khashane? Khashane. Khashane na. Amen. Ayifuna ukukufa nje. Uma kasoba hooked kugogo ngoba letinto kunema spirit la behind. Wena ungabuka nje isimane iglass nje. Phela amehlo ami ubonani. Phela amehlo ami ubonani. Ngoba kusezulwini umtimba udzinga kuhlatshwa. Umtimba lesi sitsha live lasimakathe yini na ngumtimba. Nangabe umuntu atihlanda yena uba yini na
noma angadihlanti yena angabi sisitsha sekusentshetiso awufunza nangabe umuntu atihlanda yena angabi isitsha sekusetshenziswa nje noma kunini uyabe sekuba sitsha lesihlonipho lesihloniphekile lesingcwelisile sathi manje safanela umniyo wendlu sathi mate safanela umniyo wendlu uyatihlanta lo muntu akanawuba ligabha lakhe yeye ngicabanga sisizawuva kangcono masisho njalo yana athi igabha lakhe yeye wonke umuntu uyatihaka nje uma kuthiwa le ndvombatana le yagabha lakhe yeye kusho ukuthi wonke umfana nje wonke umfana nje uyaphumelela lapha kuwo amen Amen. but ufuna utihlante kufuna wende njani ngitihlante ngusentoba ngcwele kuthiwa ke uba special to the father, to the owner of the house, kulo mnikati wendlu usebentiswa kuma special occasions, kuma specific assignment, kuma specific assignment. Dihlantile, utihlantile, tawusentshetiswa ngumnumzana la eBhayibhelini ngibale ngumdali amsebentisi sithi singene ngendzaba yokuthi siluthule siyawu koja lo mtimba sikhathi sekuzila sikhathi sekutibuka sikhathi sekuthi examine utihlolisise mtimba wami nguphethe njani emhlabeni mtimba wami ngentani ngawe emhlabeni mtimba wami nguhlantile yini ungilohlantekile yini awusiye mathathela nyonsi ndlebe yami I'm sorry ndlebe yami amen amen bazalwane Amen. Nomtimba sathi nomtimba ufuna unakwa sahlazeka kulomnyaka kuyifamily day sibafa no kuyi-Mother's Day siphelele lapha eSemichaels siqhubele sendenje sasishayele uniform yethu umfundisi ekuthula umoya kwangena I will never forget emini nga2 kwangena Bishop Mabuza lapha uyathi bazalwane watosifundisa ngekugqoka thina bafati watosifundisa ngekubopha iduku wathi manje ujikje wathi iduku libophenge ngathi ngisho bethi sihlazo kuyofundiswa indvodza umtimba bazalwane ungabuka phasi lizulu liyawubuka kuthi uphethe njani nje wona siqu sawo wathi ugcoke ubuka esinengane ngigcoke ayi ihloniphekile yangihlala kodwa lona mtimba lomubi bazalwane kude mbamba la esontweni kunemzala wethu bekangade kuthi eMaroko agqoke iketi yampintsha kwathi ngiyemula sasubuye lapho wena nasi ngiyamtshela ugqoka nje uyakwishepe yerogo kuneMaroko uyabona la free dresses la ngabona unesithu la ngabona kanoma unesishwapha noma unesisu lesikhulu akakutshengisi sebaye wakufunga labo bomake enhlabathi bafake emabhandela phasi kwemabele ngaphela iwaste kude ithethwe umdududla wesisu
abe muntu ngiyambona chamba impela wahamba ethi wangisida mzala wami Yeah. noma kwathi igcubu sikude umuntu nonemthimba lomuntu kude bayathunga abantu la ngaphandle bakushaye ungathi wehlendizela. Yeah. Amen. Amen. Timba funa sinake umtimba funa senenjani bazalwane Siunake. uthi 10 no Romans 12 verse 10 sike samfunza ngisamfunza sengihlala phansi bathi usangihlale ngeverse kube mnanzi ukuthi uhlale phansi ngeverse Romans it's the 12 Sifuna ngeverse No, akusikho. Shothi ngibhalelile. What is this? We are in a conjana bazalwane singama-verses. But asengigcine ngamandla ngithi kutaba nenkinga ke mzalwane uma lo mtimba wakho sewuthanza kwekweca ufuna wende njani ukubalance uyadinga ke ngaba ne-experience leni kulenye indzawo lapho bengihlala khona ayile ekhaya nomakhelwane wami abegcoka ileni kusukela enhloko magcoka i-Adidas ngisho ijenini Adidas tawugcoka yona afathanza namakepisi tafaka ikepisi ngekhanda uma kuna red noma green i-makeup red and green etanhle liteki lakhona i-Adidas isiketi sakhona ithi ushaye i-Adidas lomuntu uma kagqoka uyabona agqoka ilebo angagqoki but lo makhelwane wami bekanebantwana bantwana abafundi Jo. bantwana benijani Abafundi. ithi buta imsize mina ngithi mase ngiyambona 10,000 namtimbeni mase mina ngiyambona 10,000 namtimbeni kwenda ke ningathatha uyofundiswa kuyofaka abantwana kubadalele abantwana esikolweni niyabona ukuthi sek-evil sakunjani 2 Timothy 3 verse 1 sengihlala phasi Khumbula nabo. abusabalance 3:1 yes khumbula nabo Khumbula nabo emalangeni ekugcina kuyawufika ikhathi letimadina. basasivele tikhathi letimateni Bantu bayawudithanza, bantu bayawudithanza bathanze imali. bantu bathatithanza kuhle kutithanza kepha lokutithanza loku losekutshela ukuthi wena salutibuka wena awusabalance awusaqabanga yonke imali wena loyithola kuyispenda la kuwe ngithi mina literally bahlala abantwana bangayi esikolweni beka nebantwana abadzala nalabancane aqhubeka ataka nalabancane abafunzi nalabadzala kabafundi bantwana bazabangenela bugebengu aphume lo muntu amehla sikathulo simesha lelekaqo angisho sibantu abangameshi kuhle kakhulu lo hayi nje kufaka ngathi ngisihlahla saKhrisimisi onke makhalas no amesha yakuthi ayidli indvamo yakuthi kodwa ekhaya abantwana bangaya esikolweni sekusite ngani sekuyini lokho
Lo kutithanza kwakho ukuqaphela athi akusikona ukuthi ithanza nakulobhalwe la ku 2 Timothy chapter 3 verse 1. Uba kubalansisi. Lo munye ngixoxela nomunye ethi bekangathengi ukudla la ekhaya indvodza kumele inake ukudla inake abantwana inake onke ama-expenses asekhaya yena everyday uyabuya neplastic la kuphi ekumafashini itito leti emafashini lamakhulu ajekjele embhetheni. Sayini lo sayini lokho uyathi emzalwane esikamgcokela ngaphandle. Mina nje ngabona uvagcoke kahle ngiyenze ngifisa endlini yakhe ngoba le ngqondo yami itshela ukuthi uqale ngale ndlu wayipolisha le ndlu wathula umoya. Iphela usunga njani ngale hayini mfundisi lapha endlini yakho kanti ngathi kusedladleni. So help me Lord. Ngiba disappointed nje. Ngikhoka kahle kangaka bepha ubuya kuphi na? Uthi uthanza lo mtimba uthi wendela konke lo mtimba kodwa bokhumbula na lo mzimba lona uyohliwa zibethu